puya jang to hi community ti ta ti ku ki te vet le sports langa hi le le kha thim lang hi le I pilang hi zong le I chen khom pi ho hi khel su ke in ai wangin politics ahin I chen khom pi ho sanga nim pen hi ki nu ve hi cha hi politician ho hi ama ho thla samji internet ti ama hi lo le ipi tinang chi hi mudan an ne ya tu chunga khangdong som gup le nga ke so ho pia dung ria chu som gup langa hi na bang som gup gup tin khangdong som gup le gup men phu kila hi na sa ta ka ne tui ka hin khu no me Meghalaya second anniversary in Eco ka sei chu thằng tom gì hết ngày thằng tom thấy lâu mi him chu ahin nom lâu hết cái gì thằng tom gìว่าจะพูดกีฬาด้วยกันดีบางส่วนพูดกีฬาแต่นักกีฬาเอาน้ำตากระโดดเลยทิปสัตว์เลยกิจารเห็นก็ใส่จูมินไอ้ท่านุ่มไม่หอกคิดว่ากายสุเสียแต่บางบอลลูกเด็กตีป่วยมินน้อยสีนะจงนึกไอ้น้อยสีว่าถ้าชิมิดยังไอ้กูเนี่ยฮีพวกนั้นดิ้งทางตอมดิ้งผู้กีฬาไงอีจิจูปีที่ผู้กีฬาทำกิจเลยเลขาสิมฮอนนั่นเลขาสิมนาว่า best student นะเฮียไงเดียวเกมสาดุนฮอนนักกิจชิมนา best player นี่ดิ้ง business ball ฮอนจงนะ business ball ละ successful business entrepreneur นี่แหละ best entrepreneur นี่ดิ้งแล้วมีนี่เอาเลยพัฒนาอินเจนนั่นเรานักกีฬาดิ้งอีที่อาจูยุ่งว่าเลยอิมิดโดนิวเลยผู้กีฬาเฮก็ตีฮิจิโจจนเมกาลายาboard exam result ของเก็บพงเงินไอ้มีหัว topper เห็นสุดท้ายจริงเลยตู้นายใจของจนไอ้มีหัว gold medalist เลยของเก็บเห็นแต่บ้านนั้นจนตู้จนCPO นะจนมีสอมกุบละกุบสอมกุบละงาฮอนรอเทนในเป็นทั้งต้มจีเฮ็ดจีไว้จันเผาเห็นข้างดงหัวจงอ่ะแล้วสัตว์เป็นสลุดกันเห็นบ่เลยตัวอาบานะข้างดงหัวจงทั้งต้มจีนักกิเฮลดิวเฮว่าสังขัดนะเฮียปูนาบังอาลัมเปียงูเปียนางเด็ดตัวนุ่มจูจิจูผู้กิละดิ้งไงตัวลงนี่จนนั่นเละละจ้ากิชูโลไปหลังก็จะนั่นเละข้าเสียมตัวนักกิงับตาเราอย่างเละกิตุตันจีเนยหลังจ้าพัตันเนตา population ขันไงบางเส้นตาจูแค่น้องก็ใส่จึงเห็นที่เจนข้อเปียวเจ้าเส้นน้องใส่เห็นกูกี่หัวเฮอิมาลัมเจ้าเสีย Excel นี่เว้ย sports ที่เละ ISL ละกิจเจียมดอกจงดีอินเซนคอมพินาก่อนใส่กี่หันกับพับปอเว้ยอีวินนักเล่นสตีนี่จงไอ้พัดเราเว้ย education ลังที่เละนักสัตว์มีช่วงนั้นสิเกิดเป็นอันนี้นะเองละสะลังที่เละละก็ยังมันไอ้พักกิจปอเป็นนะอาจจะตัดทิ้งเลยอีใส่บางอาจูอีเฟลนับเปียโนเฮน่าก็ไอ้พัดเราหน้าไป politics อ่ะวันนี้จูตัวเนี้ย SI เห็นลัง IS เห็นลัง IPS สังก็อีจงเลยที่จะเอาสิจูก็น่า control ลัง politician เนี่ยน่า control จูอาชีพจู politics อาบังเฮ zero ละยง zero หัวกิลุมหัวเหีบอาจีจูอีพิจารณากาเซติงตัวจงอาเคสหัวลุงนัดตาเอาหมดจูเพิ่มตีเลยอี politician หัวเฮก็ย่อยหมดเดียวอีหัวกินหันโตสินะ politician จูแหล่งภาษาดึงอามา personality แบบดิ้งน้ำมาดึงvision แบบดิ้งจูดูยังจูกินหันง่ายจุละตัวน่ะก็ย่อยหมดเดียว they are our representative who elect them we elect them ตัวน่ะอี politician หัว politician ก็ติดตั้งเลย electoral politics อันดูหัวก็ติดไหนนะ electoral politics อันดูนะ MLA หงเหรอ
amo hilong separate administration phong do masapin ale pizza chu tu nia chu kam nong ke nom lo mi pi to ke hudim na pong nom lo mundanga advocacy lobby ang bol lo chu ipikan sa na kelhan ko tu ni angai chan ni khwa dinga chu a present chu om thai lo dinga le nam pin pata igel phat ki rongai chu development program ma dinga bo chu ikelhan lo chu i politics chu inamu khan kho khunung ding chan ge ei mu pi thai du chu politician chu ikelhan ngai chu ya chu tunin ka sei pin wang chu anjua ka sei ban chu sei kit ing ka teng aji chu tu ni topic ngo chu political talks lang hin chi to chun dot so chu connect jing otin table ka sun hi one milestone chu milestone ka achieve ball hin a hin chi chu goal ki thung tin he lo chu goal sun di pa hi to pi a table ka sun ji a chu cha chu nupta hanila be a le ding he pon goal sun di pa chu to I feel lu ni tan kin ka sei jing ke chu even ke ja si han lang su group ma la ka sei chu school board na boy pi win a fila ki chip ding dan hi na boy pi po ka ti chu school board hu ve yong le chun kal hi be ta a fila ne ki chip dan ni na pu chu school board cha chu school board a fila chu a pizza yum ta wa le a pizza chu ipiti ki chip diwam na strategy chu important chu chi strategy dung ya chu ka sei chu chu table ka no chu goal sung ki lo lai chu a pizza yum chu goal ki khum lo lai chu goal khum na dinga chu strategy chu ngai ni chi strategy chu tu na hi honestly we don't have a very clear strategy chu ya chu ken ka sei chu ikichip deu dan chu tang pa sei ngeivisa prime minister pa so ta zo wa hi manipur ng ivisa chu manipur la chamnam lo ko di hi a boy piu ham chi thu gu het ngai prime minister pa chu hung nom lo be chu hung tho chu ji chu pressure ka no mai chu langa pressure ho ji lo chu opposition ho pressure se ji lo chu cha lu neo pin sei nge van noi li sit hi it's a global village ta bang hi chu global village one village ta bang ya acha chu nein hing pa in na tui lam chu su bo ya le ama lung thai na dinga chil na bon ngai chu neo pin sei nge European Union ho hun trade partnership abounding ho hi a human right record sia vet chu human right records hoilo ho tu chun trade partnership hi abon lo hi lo chu hu am ho chi pi hi chu tu chu nga chu theng pa se dinga chu European countries ho dinga chu EU ho dinga chu European Union ho dinga chu India to partnership ma chu a human right record chu hoilo hi chu I he imu so Kevin parliament na isana manipur thu ke sem icha chu India dinga chu a trade relationship pa jun tha sa ta su kha ai chu ai cha chu van noi ho het dinga chu even theng pa se chu a khang to chu western country ho ya western country ho chun human right records hoilo ho to chun trade relationship hi bill lo hi le chu ai cha chu next to America chu e ho dinga chu European country ho so ai cha chu chi as manipur thu yong thip tai cham na tai ke ma ta ka ga chi ti ho chu hi chu project bol na dinga tin ki bol chu ai cha chu iki chip dan oi thim po ve ka ti na chi chu chu thang pa de se nge to hi su group ho hin spearhead a ball chu spearhead a ball ba le am ho strategy sim di hi chu a strategy sim tu national organization ho imon chu iki pat lo ji wa chu khat ki pan ne chu that's the law of nature chu nang na cha lo til khat chat lo di chu a cha lo phat ba chu student union hong chat lo kha chu aja chu su group mo chu strategy hoi tan semen lang if ja tu na trust deficit hi ti tam hang
amo khu chana ka pha bang bai oh ni ta san kit lo la chi pizza ham chi because they don't do their homework cho homework bowling a lom tam tai ball lo cho e ke ho chu thal choi ka he be ke ho thu chu final he ke ho ke ho chu final authority ka he be ti chi chu an jo ka sei sa ju ki pu chu I put pa chu chi chu I ball khel wa ka mu chu aja chu international politics ki chip dan jong chu I thip ngai chu min chu chana European country min I thu po do ta European country chi ne na so mi zan ngai ham ka ti dong hop ta ta we no nam pi khang dong apun na tam tam jela a chi ne du po do the jela chi win tin European parliament a members ho tu chu mi som na khat ho chu personal ki mu pi win tin hi ti hi ka po tho na hi ti khu tin sei win tin chi chu ka ki bol Indian government chi silung hang hang kha khan ti ki Indian government su lung hang ni chu ti ki sat ba le ga moi si I thum thum yo amo chu hung lung han na ai khat cho Allah thil kha ke bol pi lo le thei poi ti chu om do ting la bo so du sang om de ya tu na chu Indian government su lung han ding chu ti cha jing ke ba le pi bol de ngwe ri cha chu ken khat be chu kang pok pia consultation a chu doctor Seli nin doctor sorry pu aron omen ke ho no government agent na ka mu ni be ka ti lo na chi chu ami lung han ding ki kitchen dot chu hoi la chu ti ipiong ki thum do dem ga ti alang na chu mo ser mo sulung hang po te region based lo he chun sulung hang te ka tin lo wa a pressal pa chu hilanga international body ho chun hit chana he human right manipula even amo committee ting la Christian ka ngki chip thein la chu ta chu hoi ta lobby ga bol di chu chu ta te hit ka sei chu we must think global and act local ko la ngai ga chip du hilanga local la yong public relationship hi tai sim hoi ngai chu power lies in the barrel tissue. That was in already of the past. That so I Gen Z khang that. Ahi mo le koi man TD ki sa lo. Main government man topal jo ai le. Enam pi khudung ding akichi lo ai le. Thingap sa tam tam ta chu. Kia chu group hon a bol ding chu public relation to phata a trust deficit pa hi breach a bol ding. Ani na chu within rank and file of the SoO group. Ajong hi si hi bilung ngai chu adi chu ka la mo la am dan chu doctor Selin hen lang puaron hen la seule ngai ngai min de jing ama ho reng and file so ko pi ke le ta san nai sai he ya kam chang tam ta su ki chu a chu ti le am ho within reng and file la yong chu isumin zo lo lai tin he chu apuna tam tam chu ka cha lo da no he ya sei tam tam na lai chu jo mo within rank and file la yong a thu ya min sa diu hi chi ja hi thal ka dom hi ti pa chu mi do si chu a min sa ding ta san ni chu to na chu public ho to hin relationship mi pata building kal son dan chu a chi ting ai hi ti tai ti ting le khat ho chat ta so do thei dinga ku bil ngai chu chi pa chu i sem do theu ngai a chu ti lo wa hi le tu ni hin wang ke wang chun kinep na ding chu i sei le angain a reality phata I bat na le kinep na chu anim le en ke kinep na bang chu pi chat na aim ho tha na idin te pi zo lo ho ki din te pe tu chana idin na lai wa le I chung ba to gon nei pa hin thil ki tang ta thil bol the ti a kinep na ta san na ka nei a ka lungmon ti lo ba chu adang chu ka bat na le lungmon na ding chu ka nei be set lo chu ta ting le an zo ka se strategy ka ti chu geopolitics pa he a geopolitics song hi ki chip thiam ngai chu a chi geopolitics song hi ilung thiam wa hi so lo ham ai lo wa yong le ke ka position hi ki da kha khan te ti ham chi pa hi ki do chi na pha ka sa to hi teng pa na sei dinga chu power enjoy in bol hi hung so be se tan tin ipi do ngap sa diu hinam
mui va in separate constitution to separate flags athum ku ai thei lo di hena sa adin pi cho ji chu chu pi do ni le ama ku irrelevant hi cho tu na jong power authority privileges am thing noi hi na enjoy in bol power hi chikal khum lo hi cho ko si am pa sa nga jong power enjoy ku chikal a ko nom lo cho amo thu lo wala ma cha ki bol thei lo mo thu lo wala business khat la ki bol thei lo mo thu lo wala ki chat lo thei lo hi chi power position privilege pa hi enjoy in bol hi sa nom sape nom be sen din e bang chun trong hi api do ngap sat điều nam ti jong hi ka gial kum nam he na aji chu ka sei lo na chu pham te le nam pi hi banga ki tho gan thei ta nam pi hi banga hi ka le ma wa kyu ma khat nai din khom thei lo thei ti wang chu ke wang chu ha sa ka sa pa chu tu nin nam ngai lo mo mong hi wa nam pi khan kho de nga hi ki pan do hi mo mong wa hi le pa ti hi za yu mo yong hi pai sa pa de chu ke no UPF ki khan yong hi pai sa pa ta chu khat na pa ni chu hi chi chu ama sa hi sacrifice i bol ngap sat lo wa hi le separate administration na dinga chu i ready hu nam ti chu kai question ai chu ban chu first things pa chu hung ba sa lo lai khat pa chu i sap sap yong hi mi pi ki sap na ham ti yong hi do lo the hi poi na i chu ka ga sai do nom he cha chu tu nin mi pi hon na chung wa hi ta san na paling sat ka koi na the du hi number one nang ma party le operational area sang chun nam pi khan coding hi gel thein lang ki chop hla na dinga angai jong le na ki chop hla nam pi ahin na adam na dinga hi phat jong chong chu bol ngap support pe chu ti le ke wang chu unconditional support ka pi ding one army hung hi be chu ti le isa thanga heng le kom inoi si hon dong inoi si lo de nang ho one army hung hi phat phat taw e wang chen separate administration chu lhung sa ka ge chi chu tun ga sei ding en neu pe na sei ding hi pa ki tho gim ta iki zot na naw lam pi ho jong tek so ai thu pu zo hi lo chu nam i ngai lut wa le chong hu tek su lao ti hi nge e wang an mi pi hi banga thu gan thei ta tu chen gai tek so jong hi koi kim la ma khi su che che cho ta chu khat lan in ku ki len tek san nan nan chu ku ki len mu deong ka ngap che he tia o loi chu chi hi thu ta ang gel pha ni tai mi pi nat na thu gan thei na i pu na thei lo wa hi le oi lai chi pi sap sap mon tam sei lo hi la chu e ma position power privilege su i gel i thu pi zo aki koi he nam sang a hin isu min lo diu chu hi chi umbrella chu inam mo hin hi chi umbrella no ya chu kho mo hin hi chi umbrella avan ni le go hung zo le naw na che ning kyong ka che di ko i ma ki bit lo he chi si logic pa hi he na ngai hi chi umbrella pa chu hu mo sa zo te ti chu ka sei no me ka ki pa ki pa me pu ha zang pu sa sang tu ni e ho nam to a pu ha zang se ne chu comment na bol nom jong le nan bol to din tin he jong le nang nei se pi diwa ka de chu e ho i society hi e pi su hi jong le inferiority complex hi mi zo sin inei kinei gam tan na ken jong ka ne min jong ane e pi su hi jong le ate ka nan tunia hung pa bang tunia muiwa bang chu muiwa hung na a comment ho bang chi bele e ho comment ho chu na ichi inferiority complex chu mi zo se lungge la hi umai ta chu tu ai mi nung i pha le ju ham epg ham hi chi hi epg hin de na tiam chu ting le a solution ep hin te ti
nang ma nen sei pio u he jang tu sei na pana point khat avela retreat ka bol num chung ai ka sa ma khat chung tuna emle ho ipidinga public discussion na jong hung do lo adang abanum thelo sa demand bozo wa pana hoi lange ga mutam koinan hanam amo hi e ho ma mani ki than hello ham politics a minunga yumbe ati point chung tuni teu anangai jo sin avela igyal do di de sa omen nam pu changa ikithan sa jiwa tunia hi mi som cha hi jong le lungel ama intelligence diversified theitalo aheng do ho in akitheng do ho to lungel ki banga ahi ta ja hi ai ma talent exercise we mana bol theita lo hitabang hi ja hi election phat le imit ha naw hi hong ki pat na ding in kam mui we jang tu se ya konen ji chon election phat le nam sunga dinga role play the ho hi first priority pi dio oi mo the jing en chang rasan tham khat ho ma tin ban tham khat ho ma syntax tham khat ho mo chu mla ki tilo hi so ji ngo no bol the hin ilung put i mentality i politician mla dio ikithan ho hi anim pena zone lock theory het nam do ma sa ji dio thomas hobbes theory het nam karl marx pp se ham het nam government sim dinga thendo theam phalle so tabang lung put chu at least basic idea be hello lam mla ki thando ji phanu le mla chu rasan home ding syntax home ding a chu duty ki chai ji dang khan au me chi ja hi election phat le hin phatta ki gel do kit diu hi pu ya jang to sia ko na cho vela retreat ka bol nu ma hi ani chana ikiba alon ho ipya inferior in ina paw lung put ni g aloysis kiti g aloysis in lekha khat azin alekha min chung nationalism without a nationality nationalism without a nation ama ni cha asai pen point chung hi ho society to ke bang thim dingai kam mu nationalism kiti lung khat put na dei khat put na tup khat put na lung put ni elite classes on an pu do hi chi chu a ho zem ho bol thei ki sa zem ho amin chi zem ho an pu do wa milham zo si cho bon kya lung khat put sa ding lung put ane hi tabang lung khat put na nationalism chu tholo hi aji chu alam kai u mai alam kai u ma hijilam kai pa cho akisu mo ni le anunga azui si chu kisu mo ji ti chu nationalism without a nationality g aloysis na sei na elite classes aki gela ke ho bo se nam pi kong tol ka hi ti ki gel na pha khang chu ki chai tai puwe jang on se tan tu khang hi genji khang hi tai cha ke ho bo se ke het na ti lo dang het na ho hi het nan ka simpoi ai lo le ke hon ka bol ho hi a pha pen a hoi pen hi thil dang no hon na ge lo na bol lo ti ho chu na ho ke ho lung put ong pot phat le cha chu lung khat put na tu khat doi na ti pa chu thei lo hi chi hi g aloysis in nationalism definable na chu ho society to ki to da kam mu hi tam zo hang pia lam kai ho lung put hi chi ai tam zo lam kai ho lung put hi chi hi ke hon ma ka tum diu ke hon ka bol diu ke ho bo se hi jing midang mo mong accommodate bol thei lo chi chon ka sei tai dilhi a jong vel ni jan ke ma personal ta attempt ka bol hin suitable a hi inam sung wa athim a he I hol wa khadani be apana phalo ham aneu pena sa pau kol pau tho thei be ngai jong cho ta ho ki san chu ha sam nai niu chu koi ma kanoi sin chu mai poi hi wangin a khang to ki tu ta poi ka ti hi a khang to chi dong chu ya chu constitution he thim mi ga do khal khal ngai lo chu ei le ei ki ta san no be se no daily on discuss sot ta ka bol no wa jong pi ha he chi demand ho ta bang bel chu kapil sibal ho ka ki sa khal khal kit ngai kapil sibal okay ti lo okay thei lo ei le ei ka ang ki ta san nom thei lo chu
cho tao ngai PG ham tele G aloysisin nationalism without a nation kiti lungput khat nam khat tup khat hichi lungput cho hoi le wangin asim do alam ka hi elite classes hoi a hi e ti alang thana hi to opposite force a lungkhat fakhat nationalism kiti sim chu Benedict Anderson kiti khat umvet Benedict Anderson in nationalism khat asimin ama lungput a definable na chu nationalism kiti ju piham tile same a political imagine community hai ti chu nationalism kiti chu EPT definable ham tile political imagine community imaginable tho echi community khat chun kon khat community chu America mai thi kon khat community chu India mai thi kon khat chu Africa mai thi ahi wanga ama ho si chun alung puno le adeu chu kibang epiza kibang ham tile atu ho thil ho chu kibang colonialism in atu ha so ke hi ja chu eng bol na set bol na tol tha na imeo si ha sat gan thejo si chu atu kibang hi ja chu colonialism against ading chu nationalism definable chu chita bang banga chu tun igalu din mun hi veolen tangkhul te to gal bol gal anumin chobi me to galum kinin gal pi ni ta hi adang dang ho to sei daute gal pi ni ta hin ni be hi cha hin mi ham phat se le mi ham hi ki tong khan a mi ham si athi amanga pangjing hi hi cho zo si feelings to sentiment hi lam ka hot feelings to sentiment to ki bang dina chipa cho se ne bending Anderson and saying politically imagined community annat na pa chu nang in na thu pa to ken ka thu na pa chu akiba thei do wala chun chi chu nationalism apot thei poi ti hi cha nationalism ki bol na chu nationalism a hi poi ti annat na pa chu nang le ken i thu khom annat na chu i het ting la bo chun ilung punon ki bang di hin cha chu lam kai le mi pi chite ni hin ani nya annat na le apoi mo na ke vai pu na tum poi mo na chu ani nya lam kai hol le mi pi hoin apoi mo na thakhat cha an het tim le hin ki het thim tu na ki za tu na ki do ki son na chu thei ding hi hi chi chu thei lo za hi e ho ki ka a hi chi bu he jang in phe pian sei tai na a sei no ha chu a solution khat chu ka ga gial dok da na chu kan se hi aji chu i ho nationalism definable da a ki bang point lam kai ho nationalism avat da no chu ma hi in mi pi na avat da na chu ma hi ichi mi pi le lam ka ho ke ka a i piat ilun na du mun ide yo thakhat hi jong le ilung put paw hi khat hin elite classes dana avai pu tabang dan khat na hi g aloysius in a seidung du ya chitabang khat forms of nationalism to lang khat na i to le anai sa aha sa ho jo si to ki bang pa hi ichi te ni differences si dan in kamu chi te ni differences si akitu thelo wa hi le chun e ho malam hunding pa hi we jang se bonga chu lam pidang lo hi e piha kapoi modan da no chi ka hun di mun ko hi lo le in chunga pan la ki chop la di on la ki chop la di he ati ting la bu mi pin ka ta san di he ti chung pot do hi hi chu tawang din mun hi ja chu lam ka ho le mi pi ho ki ka hi i lung put pa an athu I thu na pa hi I feeling o ki bangdan ka mu pui hi chi akiba lo lai sin nong kain ti temin ilun na diu mun gang ki thung zo ponti government pressure boldi hi government pressure ki lo paim lo hi ahin la government to talks nei ding chu midang dang to tha bi hong ki pat deu ki ti chun wrong president khat asset a boldi hin central government adinga hi chu hi thei lo hi wrong president khat set ki bol ka si aban baran zom di ya chu government dinga hi thei lo hi ai wa chu jang nam ki na jai pi ding hi lo win pi dinga lom te hi ji wa ji pi di hi ti pa I lom na pau chu hi chi pa chu pressurize I bol liu hi ka bu ka pau khanga pa na hi chan ge kan thu hin ai ne ki tiong la ka zaw win sap kang te tiong kan na do win ai wang independence of apel chan bo khat cha ka chang hin win nan line article 371C hung win ai wang chong chong temporary na nai hi china na chun kaum win a hi wangin chong hi function hi lo ka na be se lo aji chu government sim min chairman han ja ka na lo hi ta banga hi not tha ma ka hu kong ji win
mizo si ka chen khom pizo semi tin bol bin history vel bin proof vel bin asa hi pi diu hi proof pi diu hi so tabang hi ja chu mina bui phat hello tra jo si mini ki ji nu mo ne ki ji din dal ka lo tu pe na hi min jong bui pi phat hello ni le thum chi phat jong hello a hi ding cha cha pa hi jang pa na izui wa hi le ading ham ti chu ke malung ge la hi ki pa me pu sa sang pu sang mi tam ta hin se le min in noi si di set now chen khom pi ho ben in mu si di set now hi Anglo Kuki Wara ancestral land dignity ai na khelo chi a chung ke pan he ti jong he se yu ben aban chu he su ke me nang ipi ngai dan na ne cha hi cái hậu định là cái xây dựng cận hiện bandwidth này lâu lắm cái guts này lâu lắm cái nên này khá dịu sang phải xây dựng anh lúc cụ kỳ vọng thoại ông thì copy sa in cầu độ bên ông nên cụ kỳ bia cụ chẳng nên là cái hậu định cái xây dựng ipu ipa in artisan aphe ahin na hi chi history asian pi hin cụ kỳ in pi in lum song so khuzo sha tun ding an na sei wa ke bola hi ta le khat la ni do dal ji in lung neu hi i thi ong le thi pi diu i hin jong hin thi pi diu i hin pi diu jang pa na chi diu he tia hi na sa ta chu kan na sei hi bangin chlai phat na lam kai ho chu i hoi lai lai ko nei pi pressure mo ham la ka he pon ana ding le zo po ben i khet le bin le i khet le wa pa na chu min history hi sim thu hi tia hi min an la khai chu aji chu ki khet te ki ti chu affect hi lo hi ti na hi chi pa chu an pat sat wa tu san na hi min ni cha hi chi te ong he history hi ke le te bo ti langa chu hung chi khai thil ki ti hi adi le di lo chu chom hai mi khat nin thi chan ga din pe le min adi amu chi pa hi tu nin itabang chi pi thei ding lam kai chu leng pa sai ding tu na hung kal song pa chu ama adi le di lo chu chom min adin pi jang pe na le min mo le za chu na itabang ka ni lam kai ngai to ai long leng pa sai u te government to ke ho bu ji bin state hu din thu mam te le hung leng la bin ni leng tha su pe chu chu kon jong i pyang serious kai la ne ham na lam kai ka ti chu eu pen say ding in a bandwidth an nei ngai ga te ka kha ding in Abraham Lincoln chun he has strong bandwidth slai khanga slavery su mong de ki ti chu til bei hi lo chu Abraham Lincoln chun ki chi sana chi hi til di hi poi su bei ding hi tia din pe cabinet tam tan no opposite bola not to south long gal anum liu chu ai wa nga chu pathian to dinga ama din na zang pa na chi atu na hi và nuôi slavery hi anh cái số bây giờ tu nào ít thuần na điều hi ilam kai học phật na ding dang pat một xin sắt anh nam mà ding tu na hi chi decision hi kala le kanam aban generation hi ti ding hi ti het thei mu thei lam kai chu ngai tu ni wang sidom tan kum nga zo wa ding i pi sung so dam ti yong mu thei lo lam kai nei kha je ba hi bon tu na i pi ja bol la gari ke ton wa a hi moli ki shot wa kum chu ti chan development program anum chula naga gam khu e ho sa nga chen nau thing lang chula ipj am black topping a khu jo se ki chon to the they have leaders a politician ho jong khu thilamu chula central langa pa na jong betang tun jong chi tau jang thulin lang ho bang ko kana patia pi sut lo ki jo na ai bang amun khu ga song tau you won't believe they are in Manipur alam piu khu betang tu na nếu bên này xây dựng ngang pok pi to chu chan pur ki job mat naw he
ai lo na cycle to kang po pi ki job men hong be taw mo ko ingo di wam gati ichi hi illegal ho ji uchula ani na chu tu na MLA hon mi pi sentiment iza jong again lo hi ko yoi mo du aji chu mo mi pi tha na no tha na kai kai poi ti aki kwai cho ke yo hi al tha na kai ti chu no ho tha ja kai ke poi ki gel je ba tu na pi sentiment chu sikya gen lo cho cha chu mi pi ho kha pha ni chu tai e pi za chu why should we live under constant fear? It's time we must claim our rights. Claim part of that. How long are we going to live under this fear? Tu din dong mi pi ho hi zai zo jeng hiu chu. Zai zo hi ji wa hi i bon cha wai so chang ta bang hiu chu. Tu ta tu di sei ho chu din pi jeng di chu. Ama phung le chang tu pi lo pi. Din pi utin chi pi lo hen ko ha mi tai ki chi pi ni du. Animals Planet ho ka ven, Discovery Channel ho ka ven. Hum pin ne denga gu ting le. Pu sa nga zam mo chu adang si na. Loi ho za mo cho chi ting la chun hum pin bai cha na ki ma cho a hi wangin man ding a hum ki go ting la dang honan dan lu le hum pi so mi yong le alo ne ji lo cho it's high time we must stand together, come together a chu ti lo ba hele we are living under constant slavery. Abraham Lincoln in khulanga su mong ta chu chalanga his slavery another form of slavery ahin khoi mon ye democracy enjoy evolve. We are in democratic country. Do we enjoy democracy? Ko sunga yung democracy lo. Society yung democracy lo. Then where is dignity? So Nelson Mandela, and so long as people live under fear, there is no development. Kasi si fear ay yung lai siya ay development lo. Ko sunga hausa kisa na diu kati sa hausa chu noi siu tin ama daw nan na taw kati lo. Iki vai po o yung hisim phat ta chu. Ko sunga pat na yung society level dyan na. Sim phat te phat ta chu. Yung tating le ay pi le at say na ka say nom chu anjo a pusa sang yan say mga chu mi pin zo lam kai khat chu oi mo jing ding dem jing ding ti pa hi ichi pi lo ba phai mo responsibility position khat na o male ipiti ito sot ba ama in adin na avision akichi ale ama phung le chang thum boy we must support na din pi ngai to ayong chu group ho chu spearhead a bol ba political talks am ho thua ding ale idem sang ho chu phata chu support ba pha am ho try ma cha am lo dik ti het ba le am ho chu khel ding ngai chu am ho to kyo tu ba ikan son the lo hang na ti pa chu china ka sei do no men hi ji chun tunin koi ki pam pai theyum po ve nang khu chi ke khu chi tin ki sei jong le ki pam pai theyum po ve anjo ka sei tan hi chi satin no ya chu khom hi win hi chi satin chu a ke ni le go ju le nang ong na che tho ding kyong ka che tho ding hi ji chun chelanga nang na sangin ki ngai lu hin chi chu nang ong na bit di lo ding kyong ka bit di lo di satin jo bit di pa chu thu pi hi chi chu lam kai hon gel kho din mi pin jong hi chi bit na ding chun lam kai ho chu support jong ti ti chu a chai na ka ga sei do nom he ki pau me pu za pu sa sang society a hi ki khel na ding khan to na ai lo la ki khel na pu lu di ti le ama sa pe na lungge la ki lang chu lam kai
anh hi à ima cha bol do nei lo ai lo le lam kai nei toai se ho chu ama ho chunga chu chu lei le hi chi bu chu ham ai lo le adang ipi ground ki khel ding mi pi ni pi ki khel mi pi akuna ipi ki khel na ngai am lam kai ho bu chi ding ha mo ding cái gì sao về lên hình nông xây kết lên khang hi cái khía lại tại in cái hiện là bao cha em yêu si cha linh ti lung put pa hi ngã phat hi inam sung va jong ở thiên phat thì nó ra lên seven largest countries sung ai lo na tlo hi Kerala apana Kashmir Rajasthan apana Arunachal lo na tlo hi ati maching official tampi yong nei tawbe ke ma lung put bo ke ho gel bo ti pa lung put hi ngã phat hi inga lo wa hi le pu he jang no sei tai a khang hi gen ji khang hi mi pi til do na hi abe hi tai tu kuma hi tu khanga hi mi pi action pa hi aga gang the hi tai chi ja hi a poi mo pen hi keu tu jing pa hi poi mo lung pun hi khel lo be dinga hi i pi ham khat ki khel na a hui nun ahung nun phat le ke ita dinga ka kila lai sia chung kanu kadam lo ba ki khel lan ke khel di hi chi sanga chu a khang chi dung ju ya hi ke lo ka ki khel the na lampi am jong le ki khel hi thil pa hi zo ka sei banga chung igam su hi poi mo pen hi gam poi mo pen hi aban kit generation ading a jong poi mo hi chi ja hi gam hu tup na ding hin het kham chun dan le mo lo ya ke ve to len sim do khat chu au min cha hi o sa hong i nam khat hi ki het thim sa hin gal masanga hi tabang hi o sa din mun hi ti hin gamlet ho din mun hi ti hi dan le mol hi ti nau min igam chungwa ti hi happy hi het sa thei ki het sa zo tabang hi tai ahin happy ki het sa mana to dang si chu mo ta khum jing ni chu thei lo hi o sa upa ho jong ada nau alung pu no alung dei lo nau ti ho happy ngai hi ahin la ka sei banga chu aki bol do si ki khel na hui nun zo si hin ke ita ke ibat num lo ji ke dei lo ji tia hi ak ki gel jing ke a hi le kanu kadam lo ba ki khel na hui nun jun ke khel to di aji jo khang ki khel tai ke ma het na bo wa ima zo si kim poi ti jo ka ave ave la ka sei tai hi to banga chu dan le mun ho jong hi ja chu lang khana chu aki pu do jing ai le public support jing ai ai wan chu ki dei lo hi aji chu gam le ho chu nang le ke chen lo le koi cheng ding cha chu nang le ke ho tu chu ngai te hi ja hi mi pi o sa upa lam kai zo si hi in confidence a la te ngai ka sa ja chu hi to banga hi gam le ho i to pha nau i chen ho hi khat ki chat jing ke le khat thu nei na dung zui ke ya i cha lo jing ke di wo hi le chun som se gi chi yong le ab be hi di wo hi ki khial na hi pu du ngai de ani channa yo anglo ku ki nei min pha anglo ku ki ni khu manding kum zakat hin na manding ni khu chun in pi ho in research forum ho jong concern and bolbe research forum sunga jong do thei hopi thei ka ke ho khom na jong om min ke om ka pang khai data om jo si file jo si bon ja historical record jo si ki ve hin ki via a relevant pending a chu 17 October hum ki ka hin chinya chu in defense of our ancestral land kiti amin jong anglo ku ki war ki tun history a min ki sa no hi based on interpretation hi anglo manipur war kiti hoya na mudiu lo wa e wa chu based on interpretation a chi facts to interpret ki bol hi chita bang banga chu revolt of 1857 jong affects ki via affects dungju ya chu India first war of India's independence atiu chu na abang khatloin sipoi mutiny of 1857 atiu chu na based on interpretation of history chu facts am phatle hichi facts or si chu ke to ani khu akom apha ani ka zo si ke to research forum or suggestion anaki bola hi tuan atu chang e hialo pp bol ho ti pa chu cho choi le
in lang ground as thil so hoi tan long chu ka se num pot tun amin pa chu anglo ku ki war mo chu za da hi ta hi le hi chu apus bolin na chu hin a hi wangin aung boi phanin further consultation hi thebe se ta lo hin pha jong ne ki no ta hi chi pha din mo na chu a hin la phat anum hen all in ki concern kit hana hi le england chu community khat mo se che hi lo chu e ho ipu pa kang hon sap kang te na ti thu ya england na chu mi kang te akan man ma chu khat hi lo chu irish community cheng scottish community cheng british community cheng amo si chu united kingdom si mo chu che ajo kununga irish state achuma akithumba tua ireland itiu ireland itiu country khat chuma pot do chu england not map mo ko vele not lang sa ireland ko pot do he chu sau lang si sin kyo england nu ko na nai no ve ti ji ba chu am dan sa wa chung langa irish ho si kon ireland as country chu ma ke bai po chu ese num ju phan tile sub county tile kan man ma jo bon ke ba thakhat hi lo hi ku tel jun anglo ku ki wa ti mo mo chu za da wa hi taw le british ku ki wa ti no ho lo chu amining thakhat khat na nai chu le kha hello ho si chu tham dan no het ngai hi politics me me ya pi ha umo lu na thil aning ka he thei be se lo ho ki mo pin ho long chu a tham dan het ngai hi on phat in anani po win cha chu nam ka hon ki awya vela khau tu da ding phat chu num talu hi ji a chu jong jong ancestral land ho anglo kuki wa ki to chu kuki rising to a khelo me thein tin ka sei banga history chu based on interpretation hin and interpret in such a way that nang ha ding a favorable ngai chu na provided facts nang na support ngai hin hitabang chu ngai hi ji a chu biha british kuki british war ki tiong la ho lo chu lungu dam thei dinga ka mu chu anglo kuki wa kla do british kuki war ka ti di he ki ti here argument ki piong le is odi wa ka mu hin aji chu di a hi england chu british song cheng scottish song cheng irish song cheng hi thakha khat tho tho amin chu ma hi hitabanga chu mi zo na thei yong chu thei ding a lo ma ka mu hin anglo kuki war chu cha chu amin I hial isu hial to hial pau chu apoi mo po in interpretation like chi hi ja chu a le ne khon bon iki ho khom jing ke wa iki mu tu jing ke wa iki do khom jing ke wa chi pa he poi mo ka ti na lai chu he cha chu mi pi le ilam kai ho mla ho he ta su ho he ta ke ja si ho he ta ki mu tu jing ke ngai hi ei man request bol thu ngai lo lam kai hi le mi pi dinga lam kai ka hi ti chu ke het ding hi chi teng le chun mi pi to lam kai ka bonding chu a cham na wa connection hung ho ding hi hong ho phat le mit mo na mit theina phat na phai na ki he thim tu the chi ka chu ka se nu me kan chỉ mi tâm tệ này hết team gì in question sang answer sao rồi thì họ sẽ gì in contextualize cái ball gì à discussion này gì chun chỉ về họ mi pi tên nó tham khát àvet dan angai dan nó nên hết team pi on lang cái họ ai the bridge discussion cái này in topic khát na lung gel ngai dan cái say khom gì in cha hi strategy thu ho cái say na public nga koi thelo jong gì in lam kai zat zat ho to ki ho lim no I chong chu youtube ho azon ki thla lo hin na ya chu mi pi a ki focus pen chu lam kai ho le mi pi ke ka a he gap mo he bridge building ki ho tu ding mi pi lam kai ata san lel na ho hi a question ho ki dong ho ma ki put up ki bola ki dong ji a ya chu relation chu build up ki bol na hin ji chun aban ting jong le ave ho nong nei ne he team pi win lang concluding remark I pinasay no Puyaza. Kun nung du he pe ma kun nam lo e ho kun nam chi chu e ho kun nam ma le e ho chun kal son dan cha lo dan chu I ke ho to del chi dung yo chu I kun nung chu ki sim de he tunin government in nang ho hi na ki bol now na ki su gan the now hi awal tai tin separate administration hong piu long de
chỉ chú ấy họ future để đi lâu đi ấy họ ít cái tuổi lâu và ấy họ ít cái ngày lút lâu vậy chỉ chú our future lies in us, the choice is ours. Chỉ chú tu nhà thân trôi hơn giống cái party hit chỉ cái bộ này chỉ area thì phải sao thiên army khát xì một thế mi pin đâu năng khu chỉ try cái khu chỉ try thì hi xây dựng cái vài lẽ cái mặt thà tệ tệ đi cái khát tội như là không ghét vào đi tại chỉ chú hi chỉ cái bung khẩn hoa dấu xì phải sao thiên phung lết sang hi cái guy dọc nọ dọc này thì cái bung khẩn là để lâu chỉ chú custom này thì hiện hi chỉ custom chuẩn ra đến cái chôm sa dòng leng ấy cái mà thâu thâu chỉ phung lết sang cái khen na điên hay lâu cái guy dọc na cái bonding pa song check na dọc hi một sau này ở chạy na in ở thiên in thì là bỏ tiếng lệ rồi mà tiếng thấy để bồi chỉ là tu nên mi pi thalenga tu sei la sa pang ho mi pi sentiment na het pi jing nau ba na có thiên to vang na ki gui dọc nau sumile ji chu có thiên to na ki gui dọc na vertical relationship hi a hoi lo ting na horizontal relationship lo hi kan lo he ji chu vertical relationship pa hoi lai sia chu horizontal relationships hoi hin chi vertical relationship hoi pa chun nang lam kai hi na chu mi pi kinep na the aso he mo si to pathian pa ki khen poi tunin lam kai ho si sin jong mo sin Joshua chu athah leng ding ki sia mai le nang hon jong na tha leng diu a sanum nam pia dinga lungmon piu ana sem pa ai tai a chutti lawa hi le vision nei lo lam kai ne vision nei lo lam kai ho lam kai na noya chu nam pi chu ma tha te te ding i chun pathian tawang ki tha kang pau te pathian nei hon anam angai lut lo ka he khapoi pathian nei lo hon anam angai lut ka he hoi cha chu pathian in nei diu chi dung ja chu nam pi ngai lut na chu ilam kai di ti chu chạy na ka ga sai no be ka ke pa pusa sang e pi nammi pi te lam kai ho hele koi hele ipi vai la na thu na sei no mam last message point khat ka sei chin num chung union territory with legislature kiti to union territory pondicherry model kiti hi union territory pondicherry model ti tingle an sunga chu pondicherry sunga tabang bang ka de ve ti nai pondicherry sunga chu legislature aum sai plus lok sabha representative khat hi UT with legislature iti phat le lok sabha sit chu ham lo ham define ki bol lo he MLA bo se MLA ki than the chi a chu legislative assembly the UT with legislature iti phat le UT Pondicherry model iti phat le legislature jong plus lok sabha sit jong he chi a chu UT with legislature sang a UT Pondicherry model hi di a kana ti jing ke hin clause article section ti hoyong define ibol du adar kal poi i ho bol de poi thum penu chung UT Pondicherry model ti he hin pusa sang Pondicherry model a chu 6 schedule zawam 6 schedule to a Pondicherry model akide start na pen hin EPG ham tin de number 1 chung economy financial status hin direct central government apana UT lut de hin ama government state government sunga lut de UT government sunga lut de direct alut de hin
chi hi achoma EP kiti tam amin chu ka hai pangen public account kiti ha estimate account kiti ma pa na kai laji central government akum si le chi chu direct a UTI lu nei legislature na ho chu chi chu khat advantage umin ani channa chu lena chi legislature chun full control nei agam sunga legislature in dan pass a bol ho si chu central government in supersede a bol thei loing aku tele UT Pondicherry model sunga chu funding chu direct a center a hung di khat ani channa igam chung chang thu wa chung igam sung wa legislature in dan pass a bol ho bo se chu timang thei di aku tele hosa upa gamla go individual ownership of land rights yo tu twa chi thei ding ti nei chi chu advantage ani nei atum channa chu law and order chu legislature khut au hung di law and order ti pale police ho home department ho chong si chu legislature khut au hung di legislature ko hung idam ama sunga UT sunga akil hengdo MLA ho si chu legislature hung di aki hi na umi UT with legislature and UT with Pondicherry model tun 6 schedule ho si chu alang pi ai 6 schedule no ni sunga apply ki bol tribal area ta apply ki bol he UT with Pondicherry model iti phatle ipiham satellite administration no the for example tangkhul te to gal ki sat laya ulu yang tampa ki da ho si chu agam le kha chu hosa upa koma na nai phep chu na ki zu tai hi jong le phep chu agam le kha cheng te hi jong le ama khon na nai hosa pa koma cho to bang area si chu satellite administration the Pondicherry model ki ti na phat chun na chu he cha chu te ka banga gam phep pi chu okhul gama uma ki da ta ki cheng talo cho zo siong chu administer ki bol the na nai cha chu Pondicherry model hi a phai ti hi a ve ve la suggest jing hi jong le het thiem po win langa hi UT with legislature it is jing hi a ki hi na ja chu ti chu nya khan ka sei chin nu ma hi ja chu kan se hi tin ni ta banga kyo khom na in ei jing ki dol son ki ti la khat lungel ki tu na hin nang ki tu mo na hi jong le ki het thiem tu na dinga cho ta bang bridge na hin gun jiu hi pha ka sa in every topic a ion na ale chu every topic a hitia khatlani lam kai lungel thading thingnoi la ho hintin MLA ho hintin CSO la ho hintin hitia scholar la ho hi jong le khatlani social activist la ho hi jong le na do jing ke na alung na lungel na la jing ke pau platform hi hoi ka science pha ka science hi jong le vechil jiu win lang so thei loi ka thei loi hi ho to non ne het kim zo di wen itabang platform na do hi ban jom jing win lang hiu i chu ke ma wish a hi ke pa thank you pu sa sang pu he jang ke pa me na phat man tam ta nei pe win avel vel nang ni chma ke pa thu ka sen tu ne kha discussion chu chan tan tin YouTube ma na ve zo sen the bridge support na in like in about pe bo ka ke pa pu he jang pu sa sang thank you